Pour moi, Jésus-Christ, c'est mon coach. Car grâce à lui, je sais ce que je dois faire. Et grâce à lui, je vais arriver à gagner contre les tentations. O Yesu Kristo, ikimeka mele ihmeniai, o Yesu no chiala, o Yesu no chiola. Certe, poche parole posso dire che lui è il mio tutto. Lui mi dà conforto della mia anima, delle mie difficoltà io posso superare grazie a lui. Cristo, ele é o meu mestre, ele é a pessoa que eu decidi seguir, é o motivo para eu estar aqui, ele é meu redentor e meu amigo. O Yesu Kristo, o ia o leala, mala malama malikaya lalo umiyo lang. Analisia no o ia, ilim soyaw na mawala no, ito fata sino ay nga sabba. Jesus Christ is somebody who loves me, and he's just my friend and takes me as I am, even in my mess. Sa mga panahong ako'y nalulungkot, nawawalan ng pag-asa, si Yesu Kristo at ang kanyang pagbabayad sala ang nagpapagaan at nagpapalakas ng aking buhay. សម្រាប់សួរព្រះសិទ្ធិគឺជាអ្នកណាព្រះសិទ្ធិគឺជាអ្នកក្នុងនំខ្ញុំនៅក្នុងជួបឧបសគ្គក្នុងជីវិតនេះ Ni Jesucristo, iti manakaisalakan, gapu kanyana, makasubli tayo, iti sidong iti ama sa dilangit. Dia adalah juru selamat dan penebus dosaku. Si Jesucristo, timora akong mangguguwas. Timora nagkatao ka ako at kabastog para sa aga-aga ko nga pagpanguboy iya sa kalibutan. 大家好，如果用一句话来解释的话，耶稣基督对我而言是希望，因为对我而言，如果没有他的话，一切事情都是好像没有生命的样子。所以我真的很感谢他给我们，特别在我们生活当中很大的期望。Para sa akin si Jesucristo ay ang aking kaibigan na pwede kong asahan kapag may hinaharap akong mga pagsubok. Alpha, how can I meet him? Who is Jesus Christ to me? Oye, o se marusiauya. 예수 그리스도께서는 우리 구속주 구주이십니다. He is my Redeemer. He is my Savior, and He represents everything happy and peaceful. He is my brother, and He died for my sin. Ko si sukalashi, ko huhu, wa mo'ui, mo whafe maari me whanonga. Jesus Christ is my Savior. He's my older brother. He's my perfect example that I can follow. And I'm so grateful for him and his example to be baptized. Vì sự kri gu ji pe ong sang gru ro bah nyom. Hai trung doi mat the no chat nyom. Nang ka bai nyom ra hot, kho kwai samrap nyom. Hai yul arom nyom samdai. Yes, Kristo ni yatte, pira tameru koto ga dekite, tsumi o yurusarete, mata jibun no jinsei o yamerarenasu. Salvador para mim é como aquela bala que me dá força e sustento para superar qualquer dificuldade que eu possa ter em minha vida. Jesus Christ is my Savior, my Redeemer, and my brother. He has always been my friend, and I always cherish the times whenever I read the scriptures and I really feel His presence strongly around me. 예수 그리스도가 nasa kanya, sa kabuhay na. Kaya sa nila tayo buti na. Pasangan pa rin ng kalikat ng second chance, nung mga may ka mga ayot na Si Yesu Kristo ang manluluwas ng tanan. Sa iyo natin makita ang tutod kigrabe nga pagpalaga at katawhayan. Siya man ang aking pag-asa nga mas mapamayog nato ng atong nailain na sitwasyon at problema. Jesucristo es mi salvavidas. Él es mi fortaleza. Gracias a Él yo puedo ser mejor cada día y yo puedo ser limpia y pura. Jesucristo ha inyong nagara natin. Ha siya Salvador, ikaduhang way siya, ha ay abaa. Jesus Cristo, Ele é a luz e a vida do mundo. Ele deu sua vida por nós. Ele é o meu Salvador, meu perfeito exemplo. Nakusho. So, Jesus Christ, ina we best body na yan this world. We don't give it all to him, and we sabi all to him. Now we can get you. イエス・キリストは私にとって癒しを与えてくれる人です。キリストの贖いを信じるならばあなたは癒しを得られます。